I couldn't come all the way from England without bringing this flag. I want to read something from Isaiah 61, is that okay? This is fun, isn't it? Yeah. Oh, here it comes the joy. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me. For He has anointed me to preach the good news to the poor. And there is freedom, freedom for the captives. Oh, that's why we need the joy. And there's a crown of beauty instead of the ashes, instead of sadness, there's a garment of praise. And there's a crown of beauty, all for my ashes. Here comes the oil for my sadness. Here comes the oil. Oh, I got the joy. Oh, I got the joy. I got the joy. Are you ready? 1, 2. So, good morning alle. Hoe scheint het? Goed? So, we willen een iedereen welkom heten. Het is een avond, het is beeldgraduation. Maar we willen ook ons directeur welkom heten met zijn vrouw Norberto en Dori. Welkom hier. En al die wat zich worden gradueren. We hebben twee soorten, we hebben twee groepen wat zich hier vandaag worden gradueren. Eén is een groep die worden den Abschlussschein krijgen en de andere die krijgen een deelnemingsschein. Die zijn op een gouden weg om een dag afsluiten, zo wil we dat mal zeggen. En ja, iedereen is welkom, veeltje tussen. We hebben hier bezien een babystof. Wenn hier eine Mama ist mit einem Baby oder einem kleinen Kind, da hängen sind die Banos. Ja, fällt einfach zu sich. Wir wollen Gott loben in ihre für diese meisten 3 Jahre, was wir diese Schule haben. Und ja, ich habe hier noch ein paar drei gemerkt. Bildschule. Das können sein, dass einzige Menschen, die hier zu Jahr sind, die leben, nu sind wir alle mal endlich reif, zum Bilder merken. Aber nee. Dat we niemals ans Ziel leren Bilder te maken. We zijn nu leiders, wat van het 2022 trainiert worden zijn met de Bijbel. Beeld bedient biblische Leidertraining. Geboren wordt deze beeldschool op een koffiedas in maart 2022 in Curitiba, Brazil. Tussen een pastoor, Edward. Hij zat daar aan ene zijde van den dash en aan de andere zijde van den dash zat een 31-jarige Bibelschoolleraar, wat heet Norberto. Norberto kon plotisch en weer rijdt naar Bolivien te komen, deze beeldschool hier te gründen. Onze Schüler zijn tussen 16 en 71 jaar. We zaten taub in de klas. Manchmal zaten we dort binnen, manchmal zaten we hier buiten. Oder we waren in onze huizen. We waren op een stab, op een tractor. We waren in Canada, in Mexico, in Paraguay.
Oder vielleicht wäre wir auch bloß irgendwo auf ein Stuhl. Wir haben aber auch eine stets sehr truhartige Menschen, die immer online mitmachen. Wir lernen über Bibliologie, wir lernen über Jesus als uns Fundament. Wir lernen auch, wo sein Name wichtig ist und was die Bedeutung hat von dem Namen Jesus. Wir haben so viele Timers, die würden an das Blatt nicht nennen passen. Einzige von uns lernen predigen, der andere, die lernen einfach dort, was wir all als Kinder gelernt haben, Bibelverse abzusagen. Wir danken Gott für diese 3 Jahre. Er hat uns die Bibel gelassen, dass wir in die Bände Worte kennen. Wir danken alle Lehrer mit ihren Fangen Plotitsch, dass sie uns kommen und ihr Rechte. Menschen haben geschweigt und haben ihr Recht. Dankeschön für all die Übersetzers, von Portugies nach Plotitsch, von die Übersetzers, die hier unter der Dächer sitzen, von Plotitsch nach Espanol, für die Sekretarios, für die Sekretarias, die haben Stunden in der Office gesessen und gedient. Dankeschön für all die, die Dächer abgestellt haben. Sogar unsere Dächer waren besser gemacht in dieser Zeit. Für die Reinmakers und für all den schönen Snack. Wir haben 3 Jahre immer schön gegessen. Und wir versprechen die Lehrer, dass nächstes Jahr, wo wir Pause machen von 10 Minuten. Gott hat uns gelehrt und beschützt. Ein von unseren Bildschülern ist uns all herabgegangen. Er ist nun all graduado und dort ist Frank Thiese. Wir freuen uns für 2025. Wir wollen mehr Schüler und wir wollen neue Schüler. Und die, die all in der Schap sind, die wollen noch mehr lernen. Dankeschön. Nu wollen wir singen. Schöpfer von den Dach in den Nacht, Herrscher über Wind und Meer, die was nur die ganze Schöpfung Gott, Nichts bewegt sich mit ihm in Gott. Grata aus de boy, wat ik voor mij zei, die best grata, zoveel grata, grata aus de fiet, in ons in kracht, die best grata, zoveel grata. Sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que mis ganas que están frente a mí. Mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Du hast schöne Angst, du hast schöne Sinn, Wort grata ist, hast du mein Gott, du hast schön Gott.
hos du min Gud. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Gratos te går, och tack för min sorg. Du bäst grata, så viel grata. Grata oss det fint, en oss din kropp. Du bäst grata, så viel grata. Groß deine Angst, groß deine Sünd. Vårt grata ist, hos du min Gott. Du hast kein Brot, kein anderer Not. Vårt grata ist, hos du min Gott. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Wann du hast vergeben und wann du bist gerannt, sind dort Leute verloren. Und wann du Jesu frihet
Santo, exaltado Dios, Santo, Santo por siempre. Dirigimos helig, du din kärlek. Helig, du vars ömmaste. Helig, helig för oss. Du som beseras, Santo, Santo por siempre. Santo, Santo, eres tu Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Halleluja, wenn's der Herr uns Gott erhielt. Halleluja, Halleluja, wenn's der Herr uns Gott erhielt. Halleluja, helig, helig, bist du Herr Gott, allmächtig, würdig hast du Lohn, würdig hast du Lohn, du bist heilig, heilig, bist du Herr Gott, allmächtig, würdig hast du Lohn, würdig hast du Lohn. Dankeschön, Vater, dass du würdig bist. Dankeschön, dass du hier bist für uns. Ich danke dir für dein Wort, für die Bibel, die du uns gelassen hast. Dass wir haben können 3 Jahre dort nennt und immer war der Lied wie was nicht. Immer war der redest du zu uns. Du gibst nicht ab mit jedem einen, was hier ist. Du redest so klar durch dein Wort. Ich will dich loben, Vater. Dankeschön für den Sehen, was du geschenkt hast. Dort wir nicht brauchen jeder Tag Fleisch auf dem Vierlei. Dort wir nicht jeder Tag brauchen Schlachten. Du bist gegangen aus dem Schop für uns. Die hast du geschlachtet. Und wir danken dir, dass wir noch mal lernen können, dass du aus dem Warm für uns und dort Schritt gingst. Und dort schier uns war so deep an. Ich danke dir für diese Zeit, für diese Jahre, wo du bei uns gewesen bist, für jeder Flight, für jeder Vuelo, jeder Lehrer, der gekommen ist. Du hast immer beschützt. Mit Paros und mit Blockeo und mit nicht Gasolina. Jeder Lehrer ist angekommen. Und es war eine Hüsse geflogen. Ich danke dir für alle Schüler, ob sie nun online wären oder hier. Du hast immer den Segen gegeben. Wir haben uns verstehen und wir haben können lernen von dir. Und ich bete, dass die so in unser Hort ist, in unser Kopf.
Dat hij mocht wirklich dienen. En wir können Frucht bringen von dort, was wir geleerd haben. Wir sind getrainigt worden, wir sind Lehrers, wir gehen vorab. Wir sind nicht Angsthose, was auf ein Bild soll setzen. Aber du bist unsere Kraft. Wir haben geleerd reden mit Kraft. Wenn du bist unsere Kraft. Das kommt nicht von uns, aber das kommt von dir durch uns. Dankeschön, dass du hier bist diesen Abend. Magst du uns führen und lehren. Magst du bei uns sein, bei jeder einen, bei den Ja's, die hier sind, dass jeder einer kann feilen, wer du bist. Und dass du zu uns redest, durch dein Wort, dein heiliges Wort, was du geschrieben hast. Ich danke dir für diesen Abend, für das es steht. Und dass du hier mank uns bist. In die Nummer vor Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Denn der Herr, unser Gott, er regiert. Halleluja. Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, er regiert. Halleluja. Heilig, heilig bist du, Herr, der Allmächtige. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, denn du bist heilig, heilig bist du, Herr, der Allmächtige. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Amen. Aleluia. E agora em português, Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo.
amém, amém. Halleluja. Ik dacht, wie moest de Portugees zingen, wens. Dat is een school wat zoveel met Portugees te doen heeft. Maar we hebben zoveel spraken gezongen, moest we Portugees nog. Keine plaats nemen. So, wir gehen wieder. Ich will nu einladen, Dori Klassen. Sie hat auch noch ein paar Wörter für uns. Ist da noch ein Mic? Guten Abend. Guten Abend. Het was in Português, das ist viel leichter für mich. Queremos ler 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Wir wollen 1. Korinther, das 4. Kapitel lesen, den 1. und den 2. Vers. Laat alle Menschen uns dafür houden, dat wie Christus seine Diener sind und verwalter über Gott seine Geheimnisse. Von der Verwalter wird aber vor allem verlangt, dass sie treu sind. Existem 3 palavras muito importantes nesse texto: Dat je hebt 3 woorden wat zeer wichtig zijn in deze tekst. ministros, despenseiros e mistérios de Deus. Ministros, dispenseiros. Ministros, Ministros zijn die? De dieners. de despenseiros, De dispenseiros zijn die? oikonomos. Mordomos. Zijn dat de verwalter? Ja. Ja. En mistérios de Deus. En dan nog over dat geheimnis van God. Wie zijn alle ministros? Wie zijn alle dieners? Vem da palavra uperetes. Dat komt van dat woord uperetes. É a pessoa De mens. que remava o barco no tempo de guerra, navio de guerra. Vroeger zaten die op een schip. En als dan wanneer een terug weer, dan zat een mens en moest rodelen. Dus die moest dat schip ongonen maken. E eles trabalhavam bem embaixo no porão do navio. En deze mensen die schaften ganz onje in dat schip. E eles serviam debaixo de uma posição superior. En zij zagen zich dat zij weniger werden, oder dat ihre position weer leer als al de andere eren. Era a posição mais baixa que poderia ter. Dat weer de onderste position die man kan im schip hebben. Isso somos nós hoje. Dat zijn we vandaag. Principalmente vocês alunos. Krijg je schiller. São ministros agora. Je zijn nu de dieners. E também En je zijn ook de verwalter. os oikonomos. De verwalter. Os mordomos, os cuidadores. Die wat oppassen. E cada de nós, e principalmente vocês alunos, En jeder einer van ons, en je schiller, vocês ganharam uma caixa. je hand een doos gekregen. Dentro desta caixa tem mistérios de Deus, En deze doos zijn geheimnissen van God binnen. que são palavras, que são mistérios, que precisam ser decodificadas. Aquilo que o Norberto falou ontem. Dat zijn woorden wat moeten er een contrassenha uitkomen. Vocês agora estão sendo levantados para ensinar e abrir esses mistérios de Deus para as outras Je zijn pessoas. nu uit en geroepen dat je kan het voor andere mensen onderrichten door deze dozen. Esses códigos, só quem tem o Espírito Santo que vai conseguir entender. Plus wer den Heiligen Geist heeft, die wordt deze contrassenha hebben en die wordt dat begrijpen wat aan deze dozen binnen zijn. Quais são então as marcas deste mordomo, desse despenseiro? Wanneer man een verwalter aancheckt, wat kan man aan hem zijn? Wat zijn zijn markers of zijn tekens? Isto. Primeiro, obediência. Dat eerste, gehoorzaamheid. É por meio da obediência que eu vou conhecer esses mistérios. Dat is plus sterk wanneer we gehoorzaam zijn, dan waar we dat gaan leren wat aan deze doos binnen is. Nessa caixa existem pedras preciosas. En deze doos, daar zijn weervolle stenen binnen. Cada aula que os alunos receberam,
Jeder klas wat jy as Sheila jy tree ha. Vocês receberam pedras preciosas dentro desta Jy caixa. het weervolle steine in disse doos jy E tree. cabe a vocês cuidarem dessas pedras preciosas. En dat is nu jullie verantwoording wat jy met disse steine doen. Só que essas pedras preciosas vão ser realmente minhas Aber disse steine kunnen op eenmaal myne zijn, quando eu praticar a obediência. wanneer ek wil gehoorzaam zijn. Mistério é palavra de Deus. Pedras preciosas são as palavras de Deus. Disse bijzondere steine, disse weervolle steine is God zijn woord. Obedecer de que forma? Eu preciso ler a palavra, Hoe kan ek gehoorzaam zijn? Ik moet dat woord lezen, eu preciso entender a palavra, ik moet dat woord verstaan, eu preciso declarar a palavra ik moet dat woord uitzaaien, e eu preciso praticar a palavra. maar ik moet dat woord ook tonen. Não é o quanto eu sei da palavra de Dat Deus. is niet wichtig, hoeveel wie van God zijn woord weten. Porque muitas pessoas sabem muito da Bíblia, Want vele mensen die weten zoveel uit de Bijbel, mas não são obedientes. maar zij zijn niet gehoorzaam. Então o que importa é So, what- obedecer daquilo que eu sei da palavra de Deus. Wat wichtig is wanneer we gehoorzaam zijn van God zijn woord. A Bíblia não contém a palavra de Deus. De Bijbel heeft niet God zijn woord. A Bíblia é a palavra De de Bijbel Deus. is God zijn woord. A Bíblia é a verdade. De Bijbel is de waarheid. E eu preciso praticar a palavra En ik moet dit woord uiven. Ik moet dat leven. sem olhar aquilo de ruim que está acontecendo à minha volta. Ohne te checken wat al het boos het rammy is. Wat slecht het rammy is. E a obediência, Dat gehoorzaam zijn. ela me leva onde a fé não alcança. Die neemt me doorgaan waar mijn geloof niet toereiken wil. E a obediência atrai a presença de Deus. En wanneer we gehoorzaam zijn, dan hebben we God zijn geen woord ganz dicht bij ons. A segunda característica, ou a segunda marca, Dat de tweede teken é servir, is deine. do grego doulos. Dat woord op Griechisch is doulos. Uma pessoa posta à disposição da outra. Een mens wat rijdt is den anderen te dienen. Considerar a outra pessoa superior a você. Dat is wanneer we de nächsten hecher schatzen als onszelf. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Check mal naar die persoon wat aan die ziet zit. Ela é superior a você. Weet deze hecher als u. Agora olhe para a outra pessoa do outro lado. Nu check naar de andere persoon wat aan de andere ziet zit. Ela é superior a você. En die is ook hecher als u. Significa ser pequeno aos olhos do mundo Dat betekent we zijn klein in de wereld ihre ogen. e grande aos olhos de Deus. Maar we zijn groot aan God, wanneer God naar ons checkt. Terceira marca: Dat de derde teken. agradar somente a Deus. We willen bloos God gevallen. Alunos, Sheila, vocês receberam dos mistérios das pedras preciosas. je hand van deze doos, deze weertvolle stenen gekregen. Agora, vocês devem servir as pessoas com essas Nu pedras. ga je de mensen dienen met deze stenen wat je hebt. Ensinar as pessoas De mensen aan je rechten. e fazer somente para agradar a Deus. En al dat wat je doet, dat je God hem gevallen leven. E não esperar elogios, Waart niet dat andere mensen je loven en betutteren. retribuições Of dat mensen je wat geven. ou muito obrigado. Of dat iemand nog te je zegt, veelmaal dankzij. Porque o que importa é o que Deus vê. Wens wat wichtig is wat God zegt. Ser servo En deiner zijn, é ser indiferente a críticas e dat elogios. is wanneer einem dat indontig wordt, als mensen einem loven of als mensen einem kritiseren. As coisas só podem mudar De zaken kunnen bloos änderen, quando nós começamos a mudar. wanneer we ontvangen te änderen. Quando nós começamos a pensar nas necessidades dos outros. Wanneer we eerst de andere mensen nodig zijn. Assim,
o milagre com certeza vai acontecer Dan nas nossas vidas. kan een paar wonders in onze levens passeren. E eu quero concluir dizendo: En ek ten Schluss wil ik nog zeggen, Deus nos deu muitos presentes. God heeft ons zeer veel geschenken Entre gegeven. eles, o maior de todos, En dat Jesus is Cristo. een grootste geschenk en dat is Jezus Christus. E com ele deu o Espírito Santo En met dat komt nog de Heilige Geest met e a palavra de Deus. en God zijn woord. E nós, como ministros e despenseiros, En wie als verwalter en dieners devemos obedecer, zal wie God gehoorzaam zijn, servir dienen e fazer tudo agradando somente a Deus. en alles wat we doen, zal wie zo doen dat we God hem gevallen zijn. E eu quero declarar sobre a vida de vocês, alunos, En ik wil even jullie Sheila wat zeggen. tempo maravilhoso da palavra de Deus. Dat komt een tijd, Je volsta. een tijd waar je wassen worden. Zaia, je volsta. Zeer wassen. Momentos maravilhosos com o Espírito Santo. Momenten met een Heilige Geest, gouden, schijne momenten. Momentos que vocês nunca tiveram com Deus. Momenten wat je nu nog niet erleefd hebt met God. Deus vai usar a boca de vocês God wat je muil brukken, para falar da palavra de Deus. hem van zijn woord wieder vertalen. Eu quero declarar que todo medo, Ik wil zeggen dat alle wat angst voelen, toda covardia alle wat als een angst voor zich voelen, cai por terra hoje em Dat- nome de Jesus. die mocht in Jezus zijn naam op eerd vallen. E eu declaro a ousadia, En ik zei dat je zijn proef, o poder je hebt kracht e a intrepidez no Espírito Santo. en je zijn intrepides en Heilige Geest. Amém. Amen. Zo, dat woord was, ja. Mas é isso. Ik weet zelfs niet wat het betekent. Dankzij. Un applauso voor Dori, ja. God de eer. Dori is die wat Emma de tosch pakken deed van Norberto. Veelmaal dankzij Dori. Verdienen halp dat Norberto Emma waar komen kon. Zo, we willen nu nog 3 zeugnissen hier. Die kunnen alle nog verder komen. Leona Schröder, Ewald Dirksen en Maria Nieveld. We hebben 3 zeugnissen. Eva de Bildschul. Genoemd. Mijn naam is Leona de Quesada. Ik woon in Buena Vista. Ik ben vriend met Gonzalo. We hebben 2 kinderen. Doordat dat we wieder aufwoonden, het zijn ongeveer 50 kilometer auf, wir mir das nicht möglich hier mitzumerken. Und ich habe die ersten Jahre auch nicht, erste Monate auch nicht mitgemerkt, aber letztes Jahr war ich da Stefan, da ich nicht hier an, dass wir das auch online können mitmerken. Und von da an habe ich meist einmal mitgemerkt. Und das wird für mich ein sehr großer Segen. Das ist nicht immer einfach, wie oft zu sein, aber man hat viel, erlebt viel davon. Wir hatten in das Jahr, im letzten Jahr eine Akku. Gott, Frau, wie hij mij zet. Ik ben aan dem Punkt, an der Zeit, wie ich sehr vertwiebelt. Ich habe was erlebt, was mich mein ganzes Selbstwert draufgebracht. Ich dachte, das, was ich von klein an immer hat wollte tun, das war mir genommen. Und das spätestens war ein Deutsch in mein Leben bijna weer. En dat weer voor mij, ik voel me einfach als een versager, ik voel me zo alleen, veracht, niet geläuft. En bij deze akku zat ik me einfach aan en vroeg Gott, waar sitzt du mij? En hij führt mich op een kleinen Borgnap met een bank, een schmacker Schottenboom. En zat ik bezieht mich aan en juist me dat gevoel dat ik geläuft weer. Ik weer verarmd wie ik werd. Ik zie genoeg en ik zie aangenomen en ik zie geläuft. Dat gevoel juist Jezus mij aan dem moment. En dat heeft mij bij van de eerste dag nog zo veel begleidt.
Ich kijk aber auch ein Städtchen nach ein Bild, wo Gott mir einfach eine neue Akku abgibt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich normal einkleidig gehe, einen schwarzen Rock, eine blaue Bluse, schwarzen Rock, eine grüne Bluse anhabe. So bunt, dass ich von der aussieht, das sehe ich eigentlich niemals. Und Gott weist mir ein Bild, wo ich ein weißes Kleid anhabe, das habe ich noch nie angehört, als ob ich habe. Mit Blumen bauen, ich würde vielleicht in den Bach gehen und ich würde Blumen streuen. Und ich würde hinter mir, wo das Fallblumen sind. Und das Akku fange ich langsam an zu merken. Das bedeutet, dass ich ein Mondje früh auf ihre Akku frisch merke, dass Gott mir halt diese Akku zu dienen. Und dass wir an der Lektion, was wir dann haben, hat mein Hart so gehalten, das hat auch wieder gehalten. Ich habe sehr viel lernen können in dieser ganzen Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich das online merken kann und dass ich so viel lernen kann. Gott Ihnen, ich mag alle Prayers sehr dankbar sein und nochmal auch, dass ich das online merken kann. Dafür bin ich sehr dankbar. Zie, ik heb veel online metgemerkt en ook hier. En dat interessante ding, ik merk eenmaal, wens we al vele klassen gemerkt hadden dat we niet bis hier gaan fahren en hier zaten hier en daar en wat aanheren, sondern dat we wat besonders. Jedes Mal, wanneer ik van hier terug für oder ein Hund hat für dich gecheckt, am Phone, dann kam das einmal zu mir, das ist das Video was. Und der Helja Jes, das wunderbar, dass der Helja Jes wie einmal durch. Und da wir mein Lehrer. Und da werden viele verschiedenste Lehrer. Und ich muss sagen, dass der Herr sich wirklich von den Helden Jes brücken lassen. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Gelegenheit gehabt habe. Und ich möchte alle Jahre, die hier sind, ich möchte den Mut merken. Merk Bildschau, da wird ihnen viel Hoffnung in ihrem Leben. Dankeschön. Mijn naam is Maria Niefeld. Ik kom van Warayos. Ik kan niet zeggen dat ik hier met je merk, maar online. En ik zie je ook dankbaar voor. Ja, eerst wil ik zeggen, als ik 2016 terugkwam van Canada, had ik de thesis-familie kennengelernt. Ook dat met de 5 Duinsten in dat alle. En dan dacht ik, ik ben in Bolivien ganz allein wat dat verstaan. Mensen zal ik dat best meer veel, maar ik hou, en zei dat is een deel. En daar zie ik God zeer dankbaar voor. En het andere is, hoe ik zie van de klassen van dat Rijk God is. We hebben van klein en immer unser Vater geleerd dat zegt dat zijn Rijk mag hier op ihren krachtste zijn als in de hemel. Nou, we schaffen dat man dit gottloze leven maakt, deze zin geweld. En ik had dat geleerd dat hier op jeden kan God zijn Rijk ook zijn. En dat is voor mij best wel veel weer. En Jezus is Herr over mijn leven. Vielmal Dankeschön. So, nu wollen wir noch den Direktor einladen von dieser Bildschule, Norberto Klassen. Als Norberto losredet, habe ich für dich noch ein Geschenk reingemacht. Wir haben nu 2 Abende gehört, wo Saya, die müsste Churrasco machen. Die können das nicht abeten. So, wir haben hier ein Set reingemacht. Ab dort Massa sagt das Bild 2024, ab der Gafel sagt das Dankeschön und ab der Pizza sagt das Gottes Segen. So, wenn du nicht Churrasco machst, kannst du immer an uns denken. Das ist ein Geschenk von der Bildschule für dich. Vielen Dankeschön. Norberto gleich Säuerfleisch. Ja. Der gleich Säuer Churrasco. So, das wird meist nicht Sinn, bei denen sind Hüs, man das nicht noch ein bisschen noch cooler. Oder Sinnewind. Oder Sinnewind, wenn ich noch ein bisschen Fleisch riecht.
Goedenavond, alle dankt. Ik wil ook allemaal bedanken en überhaupt dat het voor mij hebben mee met mijn Vanja Plotic. Met die Vanja Plotic. Ja, mijn Kramet Plotic waren nog eenmaal. Dankeschön voor al die wat ons hier opnemen. Al het mal, jedes Mal, wenn wir hier sind, dann schreiben wir schön frische Gebackenes und so weiter. Und ich feiere uns wirklich, ich feiere uns wirklich schön hier. Dat mal noch beter, wie es meine Frau ist mit mir mitgekommen, passt auf mich sehr ab, dass mir war nicht in Ohrenbruch brech. Naja. So, uns, wenn ich ein bisschen zurückdenke, als wir mal zum ersten Mal kommen, dann wird mir wirklich nur als ein Koffer da mit Edward, wird mir ein bisschen schiss. Wirklich. Wo wird das mal worden? Also, Paulus, der hat mir immer gesagt, ich muss nach Bolivien kommen, ich soll mal herkommen. Ich zei dan, weet je nog dat te doen? Is Arno is een evangelist, Bolivien wordt evangeliseerd en hij zie een leraar. Weet je nog hier te doen? Dan op eenmaal kwam Eduard aan en dan nachher ook Heidi. En we vangen dan de beeldschap aan. Nu zijn al 21 thema's geleerd worden. Meestal jaar, ze hebben nu al hier. En we gaan weer. We hebben nog veel te doen en veel te leren. Nou, het vergt ook wat met zei hier. Kolosserbrief, den 4. Kapitel en Vers 17, zegt zo. En zegt Archippus, sei op den dienst tot den Herrn, dat du dem Herrn, van den du im Herrn geschreien hast, en dat du den erfällst. Kannst du das hier schmackwaardig lesen? Sei. En zegt Archippus, En zegt Archippus, sei op den Dienst, den du im Herrn geschreien hast, dat du den erfällst. Ja, dat is het. Zo, de Kolosserbrief, dat is ganz interessant. Paulus schrift naar een gemeente wat hij niet chant. De mensen willen, hij chantte niet, hij wil niet daar gewezen, nog niemand daar gewezen. En we in gevangenis en zijn vriend Epaphras die komen aan en zegt, we hebben problemen. Dat is een grote zorg in de gemeente, je moet daarover oppassen. En de ganze brief weet, krijgt deze problemen en deze troubles en je. En dan een ganz am eind van deze brief, dan zegt hij dit. Hey, hoor mal her, Archippus. Pas mal op, du den Raub, wat Gott für dich heeft. Du musst den erfüllen. Net kon je dat verstellen, wie is het? Dat is een brief van Paulus. Dat wordt door de gemeente geschreven. Dat wordt zo zijn, dus zum Beispiel Arno Paulus, een brief naar de Niet het Leven gemeente, of Niet het Leven Church schrijft. En Edward en Heidi zijn de leiders. En eventueel laatst den brief hier ver. En dan op eenmaal komt het zo. Edward en Heidi, past op, door den Raub, wat God je gegeven heeft, om den erfüllen. Zo wordt het gelezen. Ik kon me een beetje verstellen wat Archippus dacht. Hij was de leider van deze gemeente, van deze church. En mij fällt dat immer bij, dat jeder van ons heeft een Raub van God. En het woord heeft God ons, voor ons geplant, om op deze wereld te doen. En dat is een rich God. En we moeten dat oppassen om dat te erfüllen. Jarenlang terug, ik glaube, ik weer zo 5, 6 jaar im Dienst, al in Dienst. Dan wordt mir op eenmaal geleerd dat 70% en jeder 10, 7 daarvan in 20 jaar, ik had al den Dienst aangevangen, in 20 jaar nachher werden 7 van 10 niet meer in Dienst. Also bloß 3. En ik had dan 5 oder 6 jaar in Dienst en ik zei, den dag nog Gott, ik zei, ik wil niet van de groep van de 7 zijn, van 70%. Ik wil van de andere groep zijn. Die wordt wiedergehen. Den Raub gehorsam zijn en wiedergehen. In Gott uithouden. Perseverar, zo. Dat dacht ik niet. Ik moet dat. Ik wil niet van deze groep zijn. En dit wil ik ook voor onze Schüler en voor de ganze Bildschau en van die alle wat hier bezeten. We hebben een Raub van God. We hebben een verantwoording in deze wereld. Om de Geschichte nog ganz ändern. Wie überhaupt sind die Geschichtsschreibers? Gott sind die Geschichtsschreibers in dieser Welt. History makers. Wir sind Geschichte-Makers. Ja. Jeder von uns hat eine persönliche Geschichte geschrieben in dieser Welt. Gott seine Geschichte zu leben in dieser Welt. Jeder von uns. Du kannst vielleicht sagen, nee, ich weiß nicht davon.
maar er was te weit komen. Dus Edge en de anderen zijn al daar weit gekomen. Zo, Edge weet al wat ik maar. En die hebben ook de macht en de kracht van God, van de Heilige Geest, om het ganze land, om de ganze Welt te ändern. Nós vamos dominar o mundo. Wie worden de Welt domineren? Beherrschen. Wie worden de Welt beherrschen? Ich leid het, Mensch. Dat is zo. Wie worden de Welt beherrschen? Wir sind von Reich Gottes, wir haben die Kraft von Gottes, wir haben die Macht von Heiligen Geist. Und wie worden dat? Wir sind so, zoals Archipus. Wir haben Rap von Gott und wir moeten het einmaken. Wir moeten het einmaken. Wir wollen nicht op een middel op een goos, oder middel op een medicament, middel op een steed ophouden. Wir worden het einmaken. Dat wil ik voor jullie laten als Chile en voor ons als leiders, de ganze gemeente, in Bildschau. Wir worden het einmaken. Wir willen Gott zijn Geschichte wiederschreiben. De Bibel heeft ons veel Geschichten verteld. Und da sind viele Männer und Frauen, die uns interessieren. Wir können darüber studieren. Aber wir haben unsere Geschichte. In unserer Geschichte wird im Himmel geschrieben. Eine neue Bibel, ich weiß nicht, will nicht so sein. Aber eine Geschichte von Männern und Frauen von dieser Welt wird im Himmel geschrieben. Und wir werden aufpassen, um den Geschmack zu eng zu machen. Amen. Amen. Wir wollen die Welt beherrschen. Dankeschön. Amen. Zo, nu wel we die Schiene geven, die certificados. Ik weet, je wacht al op dit moment. Dat is op een geburtstag, wanneer we alle naar de cake wachten. En we worden met de eerste groep aanvangen, dat als de groep wordt afsluiten, dat is de afsluitsschien, wat we nu geven worden. Subir por aqui. Zo. De eerste persoon, Obram Dick. En de eerste is Obram Schmidt. Aganeta Klassen, Hans Klusche, ja. Anna Dück. Benjamin Rampel. Diedrich Giesbrecht.
Elisabeth Klassen. Elsie Harder. Eva Giesbrecht. Eva Thiessen. Franz Janssen. Frans Janssen. Frida Wolf. Eva Wieb. Hans Klassen. Heinrich Rempel. We worden nog maar de ene klas nemen we weer een certificaat houden. Elena Wieb de Schmidt. Jacob Duk Waal. Ja, Norberto zegt al, dit is Jake, dit is niet Jacob. Joël Rempel. Justina Giesbrecht de Rempel. Caroline Teufs.
Katharina Dück. Larry Harder. Margareta de Jansen. Maria Neufeld. Maria Schmidt de Derkse. Nettie Schmidt. Peter Schmidt oder Schmidt. Peter Schmidt. Tracy Wolf. Werner Tufs. So, und dann haben wir hier noch 5 Personen, die nicht schon hier sind. Eins ist Hulda Löwen, Jakob Friesen, Jason Wolf, Johann Niestedja und Katharina Friesen. Die sind nicht hier. Und Benjamin Wieb. Die sind nicht hier, die 6 Personen, die ihre Zertifikados sind. So, wenn die einmal hier sind, dann kriegen die ihre Zertifikados. Und nu gaan we weer naar de andere groep. Dat zijn de deelnemingsschien. Dat wordt zijn als een certificado de participación. Ze hebben het metgemaakt. Abraham Friesen. Está? Não está? Abe Horms. En Agatha Horms, ja, champ ook al. Aldrin Warkentin.
Cornelius Dück. Vamos, Schnalz. Soltero. Schnalz, der hat dreimal den Weg zur Ofensschule. Dan voer hij van de Villanueva school, komt hij nog naar de Beltschool. Zo, den tjej nog een applaus geven. Want die heeft zich zeer gemaakt. Elisabeth Zacharias. Dat is de soltera. Ik geloof, we zullen naar de Beltschool gaan wat bevrijen. Erika Heinrichs de Wiebe. Nog staan? Is niet hier. Ewald Derksen. Felicia Wolf. Enrique Horms. Hein Klose. Jakob Niesteher. Jake Wieb. Joni Wieb. So, für Joni wil ik extra een applaus geven, want Joni heeft al dat materiaal van Portugees no plotisch übersetzt. En wanneer je vraagt of ze Portugees kan, dan blijft ze kon gaan, maar ze übersetzt alle bieken. Katharina Klassen. Leona Quesada. Lucas Wieb. Onde está? Margareta Valde Friesen. Maria Zacharias. Suzy Freus. Walter Friesen.
Wayne Wolf. Zink Thiessen. Zo, en dan ga ik hier nog een paar noemen van wat ook den deelnemersschincherieën, aber nicht hier sind. Andreas Harms, Amos Wieb, David Jansen, Eva Fair, Janet Jansen, Maria Duk, Maria Unger, Mika, Peter Duk en Randy Hildebrand. Die zijn alle niet hier, maar die worden ook erschienen nach Schreeuwen. So, diese Schule, diese Bildschule, das ist wirklich wird von der unfasssten merken. Ich will auch ein paar wird sagen. Wenn wir checken über das Ganze, in dieser von der 2022, 23 und 24, habe ich bei uns mal ein Schüler gehabt, was einfach hier oder dort merken, aber nicht alles. Und mit dem alles top habe ich 173, 174 Schüler erregt in diese 3 Jahren. Was ein oder 2 oder mehr Fächer mitgemacht haben. All diese, was hier großen Zertifikat kriegen, nu te laatst, die haben 5 oder mehr mitgemacht. Und die anderen, was ihr schon kriegen, die haben mehr als 12 mitgemacht. Und Fächer mitgemacht. Von 21 im Ganzen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Petitje was, wo wir Gott haben kennenlernen. Und sogar ich, sei einmal, ich seit 4 Jahren in der Bibelschule was, aber ich habe in dieser Schule jedes Mal Sachen gelernt, was immer noch nie wäre, was frisch wäre. Und ich glaube, jeder Schüler von der, was hier sich graduiert, der sagt, dass jeder Klasse hat sich gelohnt, dort mitzumachen. So, ich merke Mut. Was ich sagen kann, ist, dass wir als Kirche haben Wasser. Und was ich auch sage, ist, wenn ich von der Ort check, besonders wenn ich sage, dass die Online-Schüler hier sind, die von wieder aufkommen, dann sage ich, dass die Kirche von Jesus Christus hat Wasser. Nicht bloß nicht Leben hier, sondern auch nur die andere Kirche, die sehen mitgenommen. Wir haben Personen hier, die viel fähiger als das hier sagen, die nicht von der Kirche hier sind. Wenn sie wohnen in den States, in Kanada, wir haben Menschen von Paraguay, von verschiedensten Ländern, die hier mitmachen. Und das ist ein sehr großer Sehen. So, weil wir diese Personen einfach, weil wir diese Schule einfach wieder in der Stadt und weil wir einfach, dass diese Schule wieder gebraucht wird. Als wir anfangen, für ein paar Jahre zurück, dann weiß ich nicht, was das wird. Aber Sheila, ich muss sagen, ich habe mich wirklich bewundert und jünt. Wir haben Sheila gehabt, die sind jedes Mal für 3 und für 4 oder 3 Abende gekommen. Ich weiß, Jesus Bereich zum Beispiel, die kommen so viel 150 Kilometer, andere kommen 100 Kilometer, andere kommen von Erdweg, wie gefahren. Und das lohnt sich jedes Mal dort zu fahren. Also ich kann einfach sagen, Dankeschön für Mitmachen, für kommen.
wie willen voor jullie Sheila nu beden? Ook die waar hier te jassen komen zijn, die kunnen ook beden voor deze. Ook die Sheila wat al metgemerkt hebben, maar nog niet afgesloten hebben, strijk je de hang uit. Wat ik wel vragen nu is, dat alle Sheila, wat nu hier een titel gekregen hebben, dat afgesloten hebben, wat een Schien gekregen hebben, dat die nog verder komen, hier in de eerste rij, en wie willen jullie te hangen blijven, en wie willen voor jullie bidden. En te laatst, waar we dan nog zingen. Maar eerst waar we voor jullie bidden. Laten we bidden. Het wordt op Portugies zijn. Het wordt op Portugies spelen. Ieder van jullie wordt van de Heilige Geest nieuwe kracht, nieuwe macht schreeuwen, omdat we wieder die geschichte van God schrijven. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esse grupo de alunos, por aquilo que o Senhor depositou, por aquilo que o Senhor deseja, todos os seus planos maravilhosos, todos os seus pensamentos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós abençoamos, ungimos, capacitamos a cada um desses alunos para que eles de fato escrevam a história do Senhor nesse país, nesse mundo. Em nome de Cristo Jesus, estabelece o seu reino, estabelece a sua unção, a sua capacitação. Senhor, em nome de Cristo Jesus, estabelece os ministérios, os serviços do Senhor, capacita-os cada vez mais, habilita-os para a obra que o Senhor tem chamado. Senhor, para que de fato possamos todos nós escrever uma história extraordinária do Senhor nesta nação, neste mundo. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor estabeleça cada ensino que foi dado, cada lição ministrada, cada texto lido, cada prática que foi estabelecida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada pessoa aqui e estabeleça a verdade, para que possamos de fato cumprir o chamado, os pensamentos do Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, venha com a unção do Senhor, com a capacitação do Senhor, com a sua força, sua capacidade, a sua habilidade. Espírito Santo de Deus, cimente, amalgame cada palavra, cada texto, tudo aquilo que foi ensinado, cada tema ministrado. Pai, nós te louvamos, agradecemos por cada história que está sendo escrita, por tudo aquilo que o Senhor está estabelecendo, por cada mudança, transformação de vidas que ocorrerá a partir de agora. Senhor, nós declaramos e proclamamos que o ensino vai muito além do conhecimento, muito além da informação, mas é sim um conhecimento revelado, para que de fato a prática da palavra de Deus, transformadora da palavra de Deus, seja vista. Senhor, eu declaro e proclamo que cada pessoa aqui é uma luz do mundo, é o sal da terra para transformar, para mudar as circunstâncias, para transformar as situações. Senhor, nós declaramos que a luz do mundo, a luz do Espírito de Deus brilha sobre estas pessoas, a partir destas pessoas. E, Senhor, nós declaramos que a Belchão é um projeto do Senhor, vitorioso, estabelecido como parte do reino do Senhor, nesta nação, nesse lugar. Senhor, nós declaramos que cada pessoa aqui é importante, relevante para o seu reino. Declaramos que cada pessoa aqui será de fato uma tocha que arde, cheia de fogo do Senhor, que arde por paixão pelos perdidos e pela palavra do Senhor. Declaramos que cada pessoa aqui é cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, para proclamar, anunciar as verdades do Senhor, para praticar a sua palavra. Senhor, nós estabelecemos o reino do Senhor, cada vez mais, com mais firmeza, com mais capacidade, com mais habilidade, dada pelo Espírito do Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre esta igreja, venha sobre cada
professor, sobre cada pessoa envolvida na Bethel, Senhor, para que de fato seja uma luz para o mundo menonita, transformador de vidas, Senhor, ganhador de vidas. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. So, wir gehen wieder. Ich habe noch zwei Bekanntmerkungen. Wir sind alle eingeladen für den Snack. Wir haben alle was mitgebracht. So, wir wollen hier nur noch eine schöne Gemeinschaft haben und spazieren. Fort nicht nach Haus. Und das nächste ist, wir haben ein Apfelkosten, das ist ein schwarzer Kosten. Da steht da, wer will, kann welch einen Apfel geben. Das bringt immer Kosten so einen Abend aus das. En wanneer je het vrijveilen tem een pot geven, dat zij welkom en den kosten. Nu willen we nog een lied zingen en dan is dit pot hier voor dich. Maar we willen zeggen te jullie, van nu zijn je graduados. Je hebt... Felicidades. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras, que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa del mundo me pueden separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Separarme de ti, Dios. Si aún cuando te fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras. Perdido me diste tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000
Amen. So, du hängst ja Snack, das kann die Gemeinschaft haben. Und nächstes Jahr geht wieder mit der Bildshow. Amen. So, danke für Mitwirken. Ich will bloß sagen, dass wir können vielleicht noch Bilder merken. Vielleicht erst die, die aufschließen dann. Ein Bild aller Taub. Und dann nachher die, die eine Teilnehmungsschiene haben. Mit der Professor Taub. So während der Unroll und Snack zu eten, kann wie Sheila da noch einmal ein Bild merken.